Yes, reka twongeye tubaha ikaze mugubwe neza cyane hano kuri GBSPORTSTV kubw'urukundo rwanyu ndetse n'umurava mukomeje kutwereka cyane tuvuga ati turabashimira cyane kandi byimazeyo. Rero twongeye kugaruka mu biganiro byacu nko maze kugenda mubimenyera, tugenda tureba kuri topic runaka cyase ku mukinyi cyase ku ikipe ku mutoza football news, tureberaho ibintu bitanu ubundi tugasobanukirwa uko ibintu bigiye kwitwara. Kuri no nshuro rero twatugiye kurebera hamwe ku mukinyi wamaze kwibikwaho n'ikipe ya Manchester United, ubwo nawe ndavuga kuri EDERSON, dore ko aya makuru mwamaje kuyakurura cyane mwayamenye. Ni EDERSON, umukinyi rero uturuka mu gihugu cya Brazil, akaba ari n'umukinyi birumvikana uje gusimbura umukinyi wakinaga mu ikipe ya Manchester United umaze igihe kinini, the international Brazilian ariwe Casemiro. Rero uyu mukinyi EDERSON ikaba byamaze kwemezwa neza yuko ariwe musimbura wa Casemiro. Turashaka kureba ibintu bitanu azanye mu ikipe ya Manchester United n'amasezerano tugiye kuyarebera, turebe ni igihe amasezerano ye azarangira. Amasezerano tugiye kuyareba, turebe uburyo ki ahagaze ndetse n'ibintu bitanu azanye mu ikipe ya Manchester United. Ikintu cya mbere dore ku masezerano kuvuga ngo amaze kugurwa amafaranga agira muri 35 z'amapound, izo arizo zihamye nko ku mukinyi, ariko hari amafaranga andi aziyongeraho dukunze kwita add-ons azagira hafi muri miliyoni, ajya mu hafi muri miliyoni 4 z'amapound. Yango aya makuru mwayakurikiranye cyane mubizi neza ko bishobora kuzarangira muri miliyoni hafi, ndetse mutangwaho ikipe ya Manchester United izabije Champions League, ibikombe azatwara, qualification Premier League yitwaye, byose bishobora kuzarangira mu miliyoni zijya muri 45 z'amayero. Nuko bihagaze rero kuvuga ngo amasezerano ye igihe yasinye mu ikipe ya Manchester United ni igihe cy'imyaka 4, azageza muri Kamena birumvikana mu mwaka wa 2030. Ubwumva ko ari imyaka 4 asinye guhera nonaha, kandi harimo uburyo kibwo kongera undi umwaka umwe, icyo dukunze kwita extension. Ariko everything is secured, byizewe neza ko uyu mukinyi azaza ku ikipe ya Manchester United, ndetse bikaba binavugwa yuko azajoininga mu kwezi kwa karindwi, akazaba zanajyana n'ikipe ya Manchester United muri pre-season. Nuwo rero EDERSON reka turebe ibimwerekeyeho ndetse n'ibyo azanye ikipe ya Manchester United. Ikintu cyambe tujye kureba ni imikinire ye. Nukuvuga ngo azwiyo kugira imbaraga nyinshi ndetse no kwambura umupira, abo dukunze kwita abakinyi ba box to box. Ibi byatumye ahabwa n'izina ryo bamwita ngo Pac-Man. Nimba muzi game twajyaga dukina cya tukiri abana, ubwo ndavuga hano i Kigali no mu Rwanda ndetse no mu turere twa Afrika tutwegereye, hari game twajyaga dukina aho twabaga dufite ndibuka muri telefone twa Nokia, aho gaba hari inzoka igenda ikurikira kandi karya imbere yako, buri kantu kose kaje ikihita igakurikira karya. Izo games rero niho iri zina Pac-Man rituruka, bivuga ngo ni umuntu ubuhiga cyane. Iyo rije muri football ni ukuvuga ngo ni umuntu uhiga umupira, Pac-Man. Niyo mpamvu iri bamuhaye rero akazina k'akabyiniro ka Pac-Man bitewe n'uburyo ki ashakisha mo ball. Ni ukuvuga ngo aje nk'umusimbura Casemiro mu kipe ya Manchester United, kuko tumushakaho iki kintu cyo kuba ari Pac-Man, ahiga baro mu buryo akoye icyo bita interceptions, za pass zo shaka guca hagati azihagarika. Niyo twajyaga tubona ku mukinyi nka Casemiro, abavuga kuri Fred, ibi tubona ku bakinyi nka none nk'aba tuvuge Makarista, of course, yes, Makarista arabigira nawe. Rero ibi bintu nibyo twifuzaga na Roy Keane kubamonywe mu bihebye niko bakinaga. N'uyu mukinyi rero ari muri iyo kariba yo gukina muri ubwo buryo. Niwe EDERSON, ni box to box, niwe mukinyi uje gusimbura Casemiro, kandi ibyo bintu ikipe ya Manchester yari ikeneye cyane. Umutoza Kariki utazwiho kudevelopa abakinyi, ukeneye umukinyi icyo twita finish products, ariko nanone ikipe ya Manchester itari kujya ku isoko cyane ngo ijye kugura abakinyi bahenze. EDERSON ni umukinyi mwiza w'ikipe ya Manchester kwijoninga muri kano kanya. Ikindi kintu ubwo ni icyakanga, ikindi ni icya gatatu, kuko twaribye amasezerano ye uburyo ahagazemo, amafaranga yaguzwe. Icya gatatu rebye yari imikinire. Ubwo icya kane gihari no kuvuga ngo ubushobozi bwe bwo kuba yakina imyanya igiye itandukanye mu kibuga. Umukinyi Kobe Maino ni umukinyi benshi bajya bibeshyaho ko ashobora kuba sinzi nimba ari ukwibeshya, ariko ajya agaragaza ko ashobora kuba yakina numero 8. Ubwo ni box to box.
akaba yajya imbere. Imikino ye arayishoboye. Kobe Maino amashoti arayarekura kandi izi ni criteria za nimero 8 box to box player, ariko Kobe Maino arimo defensive nimero 6 yayikina neza cyane, ariko iri modern ishobora kuba yaza imbere. Rero kuvuga ngo yafashanya neza n'uyu mukinnyi EDERSON, kuko nawe uyu mukinnyi afite ubushobozi bwo kuba yakina mu kibuga hagati mu myanya itandukanye. Mu gihe mufite Bruno Fernandes imbere yanyu, mushobora kuba mwege mwarayininga muri babiri, we Kobe Maino ndetse na EDERSON, mugakina hafi aho ngaho. Mwese umwe ashobora kugenda undi agasigara, undi akagenda agasigara. Nicyo mvuga ati afite kuba yakina multitask hari hagati mu kibuga, kuko ibi bintu arabishoboye, ndetse n'uwo bari kumwe muri kano kanya Kobe Maino arabishoboye. Hari n'amakuru avuga yuko ikipe ya Manchester United iri muri ifuzo umukinnyi bita Matheus Fernandes, umukinnyi wakinira ikipe ya West Ham, yamaze kumanuka ikajya muri championship, ariko amafaranga ikipe ya West Ham irimo mwifuzo na amafaranga menshi cyane, kuko yavuze ko ishaka miliyoni z'Amayero 80 that's a lot. Ayo n'amafaranga menshi ikipe ya Manchester United itamutanga. Sinzi impamvu ikipe ya West Ham yifujije muri uyu mukinnyi Fernandes, kuko ayo mafaranga ni menshi cyane. Ntabwo twize tubona ikipe yo muri championship igurisha umukinnyi nk'uyu nguyu, cyangwa umukinnyi uguzwe amafaranga nk'aya ngaya. Nubwo ikipe ya Paris Saint-Germain yavuzwe ko nayo ikeneye uyu mukinnyi, ariko ikipe ya Manchester United niyo yaba interested cyane muri Matheus Fernandes, akaba yaza rero akajya yunganira aba basore, ndetse akazaba yanasimbura Bruno Fernandes, the captain, the international Portugal player. Ikipe ya Manchester United ni imwe mu makipe azi kwica abakinnyi mu mutwe. Twabonye kuri Bareba ikipe imwifuza miliyoni 100, ariko umukinnyi wakerekana agapushinga agasaba release letter. Rero no kuri uyu mukinnyi birimo likely yuko ashobora kuza kwangirika mu mutwe akifuza kujya mu kipe ya Manchester United, ariko simbona Manchester United irekura miliyoni 80, dore ko yifuje gutanga hafi zijya muri 60, ariko reka dutegeze iko bizuze kugenda. West Ham impamvu ibikora wenda nuko yuko amafaranga azagurishwa izafatwa 15, ubwo wenda ishaka kujya isigana amafaranga menshi, ariko uyu mukinnyi EDERSON ari kumwe na Kobe Maino, Bruno Fernandes, cyangwa se mubwiye Matheus Fernandes ahari, yaba ari kombine nziza kuri Michael Carrick mu buryo bwo gukina hariya hagati. Dore ko Manchester ubiri mu bikombe bigira muri 4: FA Cup, Champions League, Premier League, ndetse n'iyihe Carabao. Ifite ibikombe byinshi igiye gukina kuri ino nshuro, ikeneye squad iremereye cyane. Turacyagura abakinnyi benshi mu kipe ya Manchester United, mwebwe mube muri hafi tuza tureba abakinnyi baguze bafite ubuhe bushobozi. Ubwo ikindi kintu cya gatanu nicyo cyane tugiye kureba kuri uyu mukinnyi abazaza afasha ikipe ya Manchester United, ni uburambe afite mu gutwara ibikombe cyangwa se mu gukina shampiyona zikomeye ikipe ya Manchester United muri kano kanya igiye gukina. Umukinnyi Kobe Maino ntabwo akina Champions League, abari kumwe nabo Kunya, Mbeumo, Sesko, EDERSON yibitseho Champions League, UEFA Champions League, ndetse na Europa, ubwo yatozaga n'umutoza Gasperini muri Atalanta, dore ko ari naho yaturutse mu bihe byiza byabo. Nubwo Atalanta kuno ncitarangije neza, ariko Atalanta mabizi ko yarikuye abakinnyi benshi ba Rockman, abandi bagiye batandukanye, bituma idakora performance nziza, ariko mu bihe bye uyu musore yabashije kugera kuri ibi bintu, abona iri experience. Ni ukuvuga ngo araza yiyongera ku bakinnyi barimo Maguire, ndetse na Maguire n'indurango hafi Lukshaw, bazi kuntu gukina ayo marushanwa bagiye gukina muri kano kanya bihagaze. Iyi ni motivation ikomeye cyane, kuko aya marushanwa harimo speech zigiye zitangwa n'aba seniors, cyase abantu babashe guca muri bino bintu, kuko birakonta. Experience matters mu bintu byose ikipe ibigiye gukora. Nibyo ngibyo twi expectinze ku mukinnyi EDERSON kashobora kuza gufasha ikipe ya Manchester United kugeza mu mwaka wa 2030, Imana ikomeza kumufasha nkuko twabonaga performance ye muri Atalanta, ndetse no mu mwaka wamubanjirije, dore ko inguta mu biremwe mwiza cyane, ariko imyaka yamubanjirije byari byiza cyane. Bityo nibiba uko twabibonaga nko tubikeka ko bizagenda, ikipe ya Manchester United yibitseho umukinnyi mwiza. I'm telling you. Ciao ciao.